Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan simulja Kiai Mosleh Adnan sebutan kaula sangat amulja kita hormati, sarengan ajunan Kiai Son Haji Khalil sebutan kaula sangat amulja aki, ajunan Al-Fadil Kiai Abdul Halim sarang ajunan Al-Fadil Kiai Khalili sebutan kaula sangat amul jaki, tukan semulja ajunan Ustadz Abdul Hamid sateja para asatid selain sebutan kaula amul jaki, sahibul hajah, sahibil farah was surur, tuan rumah teretan simulja Bapak Abdul Halim sareng cukan Bapak Fauzi sekeluarga Ika Dinto Seka Dima imalam samangken tuan rumah mabada tasyakuran nyokoren kalahiran potrah sampai nyokoren isonat alaksanaki kewajiban Eki Kento daiduril habsi mantermu kesarang Allah idadiaki anak sesoleh alim tetewakil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iparing lanceng umur dadi manusia sing ngontongake da agama nagara bangsa masyarakat langkong-langkong ngontongake da orang sepodua epon langkong-langkong dadi kabanggaan da ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben mancer muka iparing na rezeki hafal Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki tore sokor telo kalih areng sareng de Gusti Allah minangka nampaki bungana ate kaula ajunan de Gusti Allah karena kaula ajunan semangkin along polong tempat saya sangat mulja acara saya sangat mulja eki kento silaturahmi CYSN Kalaban pan sepanapan kegiatan ibadah di antara lain iki kento ngaji pas seterusah kaula ajunan ki buruh mari alaksanaki perintah saya sangat mulja dari Allah engki kento pasar Roma don ngereng areng sareng asokor telo kalih alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa kaula ajunan bangga Pak bisa alaksanaki ibadah Ramadan mi sapanikah Masya Allah reng paring Allah luar biasa man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang siapa sebulan Ramadan keng karena Allah dosana sekade isapora kapibi Gusti Allah. Amin Allahumma. Jadi mun kaula ajunan semakin umur sabidak tahun otomatis 11 subhanallah sampai 50 tahun sekade itu dosa sepora ya Allah. Kan saya tahu katusakan umur belasan Pak lagi Pak Masya Allah tadi umur petong polo semangkin berarti Pak puluh 5 kada tusah isapura sareng Allah benijak kerja ni Pak. Amin Allahumma. Sampai beda ibeng labeng iswarga itu beng labeng hanya membeng labeng baburayan beng labeng orang siapa iswarga ni Pak baburayan beng labeng orang siapa sah beda babu solah Nabi babu solah orang itu terak Pak muah terak obu secamu aing gitu terak aing udu tanang terak sokoh terak panikamun babu solah tandana orang si masuk kabeng labeng sholat cita ka orang gitu pote terak huril muhajjalin palangkah conde
muah terak tanang terak sokot obu cecabo aing uduk ento terak api ento mana bibabu salah keng mana bibabu rayan beung belah beungak oreng apas ento tak terak punten sobung Pak tak terak keng beude tandeuna Pak panapa tandeuna colok room alhamdulillah da Pak ka swarga akhirat itanya akibi malaikat sabar ya abdina da mah ka swarga kaswa sapa ben orang si ahli apasa apa tandana panyempur orang bang bus nikah bau pecolok nikah baharo oba bagi malaikat kasambu tadi tadi alhamdulillah makro omongku nyato resok masuk nikah ya akhirat Pak colok ning apasa ini mau di akhirat om lebih om ya bumin di hel miski lebih om bon bau namanya misi mau di akhirat mau di bengkes jaga aja Pak jak serep waki mau di bengkes nokoloreng dia Pak nah abutin tetin bucok deh Pak taiki bahi mun ibeng kes kay mun akhirat atyabu indallah min rihil miski lebih room ben bau na minyak misik ni ka urang siapa satretan amin Allahumma sholli ala Muhammad pangan luar biasa Ramadan gitu maka syukur kaula ajunan bi Allah ibadati umat Nabi Muhammad ana panon karena siapa Ramadan gitu cuma umat Nabi Muhammad mun selain tak apa Ramadan tak apa Bu siapa Ramadan nikah khusus cuma umat Nabi Muhammad oh mun selain tak apa segi apa Pak lebih berat Pak lebih berat boleh non pasera Nabi Musa ben umat apa sana luar biasa berempah setahun apa setahun muka setahun apa setahun muka sampai mati mun pahi beuki kareng bengkes mencret deh Pak mencret iki nun iki oh tak Pak Rabu Nabi Daud ban umatah berempah pasan bre keng cemangan ben si buru berempah saareh apasa saareh muka saareh apasa saareh muka nikah pas Daud Pak sampai mati bre Pak alhamdulillah pas Rabu Nabi Muhammad ben umatah berempah pasah sebulan Pak penija kerja Pak tak usah setahun nih ya Pak tak usah sebulan setahun isena 12 bulan cuma sebulan sewaji pasai sebulan lebih mulja ben setahun nih kanon amin Allahumma makan sokor para aja boleh ben ajunan bi Allah ibadati umat Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad dan sami Masya Allah setahun lebih mulia sebulan lebih mulia ben sakading to pamator subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.